Mēs daudz dzirdam par nodošanos, Мы много слышим о посвящении, bet es gribu iesākt ar raksturvietu, но я хочу начать с местописанием, kur apustulis Pāvils Romiešiem 12. nodaļā где Павел в Pirmajā pantā Римлянам saka tā: 12, первом стихе. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Я говорю к вам, сердца, Dieva žēlastības vārdā, благодатью Иисуса Христа, nodot sevi pašus отдать себя самих par dzīvu, в живые, svētu, святую, Dievam patīkamu upuri, приятную жертву Богу, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. чтобы это было духовное ваше служение. Tātad skaties, Смотри, Dievs saka, Bog говорит, šeit ne здесь- par fizisko kalpošanu, здесь нельзя ne par to, физическое ko mēs служение. varam izdarīt ar savām rokām, Не то, что мы можем Ar своими savu руками prātu, сделать, своим умом, ar savu spēku, своей savu силой, enerģiju, энергией своей. bet Dievs saka, Bog ka tā lai ir jūsu garīgā Чтобы это kalpošana. было духовное служение ваше. Kas tad ir šī jūsu garīgā И что это ваше kalpošana? духовное служение? Mēs daudz dzirdam Мы много par слышим. cilvēku garīgumu, kurš garīgāks, Человеческую kurš mazāk духовность, кто garīgs. более духовный, Mēs кто менее varbūt arī paši spriežam un Мы сами vērtējam. думаем и это оцениваем. Mums patīk garīgie, Ему очень нравятся духовные. jo tur mēs kaut ko redzam, Ну что там мы видим? bet skaties, Смотри, Dievs ir Бог gars. есть дух. Tas, ko mēs redzam ar Что мы видим fiziskajām acīm, физическими глазами, to, ko mēs redzam šeit visapkārt, что мы видим вокруг себя, tas viss Это всё. ir materializēts материализованное no garīgās с pasaules. духовного мира. Lai būtu šeit šī ēka, piemēram, Чтобы это было это здание хотя бы. šeit, visi Здесь šie instrumenti, инструменты эти все, viss šis iekārtojums, kas ir šeit, все это оборудование. kāds to vispirms ieraudzīja garā, Кто-то это увидел в saņēma духе, garā, в духе поднял. saņēma sevī. Себе. Un tad, lūk, тогда tas viss tika materializēts, это всё потом tika материализовалось, izveidots. Tātad, сделано. lūk, Итак, tavas domas neviens neredz, твои мысли никто не видит, tavus vārdus arī neredz, bet твои dzird слова tikai. никто не видит, но Tātad, слышит. bet tavus darbus Но gan, твои дела, tavus darbus Видно. redz. видно твои дела. Jo skaties, Ибо tad, видно. kad tu esi pilnībā kaut kam nodevies, Кому-то, если полностью отдался, посвятился, to momentā var pamanīt. это можно сразу видеть. Amen? Amen. Ja kāds cilvēks ir kaut kam nodevies, vienalga, человек kas, отдался чему-то. vienalga kāda būtu šī joma, И это в какой-нибудь сфере, это tu если... to momentā pamanīsi. Это сразу можно заметить. Bet skaties, Ну смотри, tad, kad cilvēks ir когда человек, nodevies когда Dievam, отдался Богу человек, посвятился, tas nevar palikt это neredzams. невозможно не увидеть. Tu vienkārši redzi, Ты увидишь это, kā Dievs ir kopā ar šo cilvēku. когда Бог с этим человеком. Šodien Kristīna, kad runāja par Kristīna ziedojumiem, говорила par viņa žертвованием. teica, es nebaidos par И saviem ты сказал, ты, я не finansiem. боюсь за свои финансы. Es esmu šo sfēru nodevusi И Dievam. эту сферу дала Богу. Un es pilnībā paļaujos, И я уповаю на Господа, ka Viņš par mani gādās. и Он по мне Es esmu заботится. uzticējusies Ja doверилась ему. Viņam. Tātad, arī tad, kad šeit bija Janīna un Jānis, Янина и Янис были, man когда tiešām prieks это радость большая. par šiem За cilvēkiem, этих людей, kas jau 40 которые gadus 40 лет уже, ir nodevušies viens otram. которые посвятили себя друг другу. Tā ir Это nodošanās. посвящение. Jo viņi teica, Они сказали, nebija viegli, Не было очень... bija Было grūti, тяжело. Не bija было dažādi periodi mūsu Был dzīvē. всякий период нашей жизни. Bet skaties, kas viņus saturēja kopā, Но что нас сдерживало вместе, es garantēju, ka tā bija nodošanās. это было Ka посвящение. viņi я гарантирую. nodevās Они viens посвятили otram, друг другу. un tas nebija nepamanāms. Это не было незаметно. Un, ja mēs runātu par nodošanos И Dievam, если мы говорим о посвящении Богу, tad kā tev šķiet, как тебе кажется, kāda ir patiesa nodošanās? какое настоящее посвящение Богу? Katrā encounterā В каждом энкаунтере mēs apliecinām мы par savu провозглашаем nodošanos, о своей посвящении. un tur ir tādi И vārdi. там такие слова. Es esmu viens no tiem, kas ir Один из тех, cieši который- nolēmis iet līdz Который galam. твердо решил идти до конца. Un tas ir forši, vai Это ne? очень классно. Bet vai tu
iedziļinies tajā tekstā, kas seko tālāk, Ты углубляешься в этом тексте, который идет дальше. man nav obligāti vienmēr jābūt pirmajam. Мне не надо всегда быть первым, Un nav obligāti, Мне не lai надо. vienmēr man būtu taisnība. чтобы мне была моя правда как была. Tu esi par to Ты padomājis. задумался об этом? Ir forši Это очень хорошо. nodoties Очень un teikt, es посвятиться iešu Богу, līdz galam. что ты пойдешь Bet до tad, kad конца. mēs saskaramies ar šīm praktiskajām Но когда lietām, мы встречаемся с этими практическими вещами, tad tas reizēm ir nedaudz sāpīgi. ну, бывает очень часто больно. Jo mēs esam pieraduši, un tā Vai- vienkārši šī cilvēciskā būtība Что ir наше tāda, человеческое ka mums естество- gribās, lai mums ir taisnība, Что у нас была наша lai mūs правда, uzslavē что нас kāds, поблагодарил кто-то. vai ne? Ну да, Lai viss ir forši, чтобы хорошо. bet skaties, patiesa смотри. nodošanās. Какое истинное посвящение. Tad, kad tu pieņem šo lēmumu Когда patiesi принял, nodoties, принял решение, visbiežāk tu jau посвятить себя, nezini, ты ar ko tas сначала- beigsies. с чем это закончится. Un tāpēc varbūt dažkārt cilvēki baidās riskēt, И часто люди боятся рисковать, baidās nodoties pilnībā Dievam, полностью посвятить себя Богу, lai nezaudētu. что-то не потерять что-то. Varbūt daži saka, es esmu nodevies Dievam, Может, ты говоришь, я отдался, посвятился Богу. es esmu tāds īpašs, Я очень особенный. es esmu atdalījies no šīs pasaules gara, Я делился это духа этого мира. un man vispār neinteresē, kas Мне не notiek интересует apkārt, то, что вокруг, un tā tālāk. И так Jo далее. es esmu nodevies ибо Dievam. я посвятился Богу. Vai tas ir viss? Это все Jo, ko saka Pāvils tālāk, Что Павел говорит Romiešiem дальше в Римлянам 12. nodaļā, 12 главе, 9 стихе, 9. 10. pants. 9-10 стих. Lūk, šeit viņš skan tā. Он Jūsu звучит так, mīlestība, lai ir neliekuļota, чтобы ваша любовь не лицемерна была. nīstiet to, kas ļauns, И pieķerieties tam, kas labs. отодвиньте от себя то, что злое, Tātad прилепитесь к добру. Un lasot šo pantu, domājot par šo pantu, Думая об этом стихе, varbūt tev liekas, nīstiet tos, kas ļauni, tos, kas ārpusē, tos cilvēkus, kas ļaunu кажется, dara. что здесь надо это, те, которые вне церкви, возненавидеть. Bet atsaucoties uz šo pirmo pantu, 12. nodaļā, В 12 главе, первые nododiet стихи. sevi pašus, Посвятите себя, sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu живую, upuri. святую, Tātad, Богу угодному tātad жертвой. galu galā sanāk tā, Koncē. ka ienīsti to, Возненавидь то, ko tu ieraugi то, что видишь sevi, в себе, kas ir ļauns, что зло, kas ir nepareizs, что неправильное, tāds, то, kas nav patīkams Dievam. что не nравится Богу. Jo pēdējā laikā В последнее время vienkārši tas ir tāds laiks, kad Это Dievs такое время, что Бог strādā ar mums, работает ar mūsu sirdīm, работает с нашими ar mums сердцами. personīgi. с личностью нашей. Kā mums gribās vērtēt Нам хочется un это, meklēt cilvēkus, искать людей, kuri mums ir patīkami, kuri mums ir labi, которые нам nравятся, к нам, хорошо относятся к нам. kuri izpilda varbūt mūsu prasības. Выполняют наши просьбы какие-то. Bet skaties, Ну смотри, Pāvils saka, Pāvils jūsu говорит, mīlestība, что lai ir ваша любовь neliekuļota. не было лицемерное лице. Tad, kad mēs satiekamies ar cilvēkiem Мы bieži, встречаемся с людьми часто. mēs taču zinām, Мы знаем. ka visus vajag mīlēt, Надо всех любить. jo tā ir Dieva pavēle. Это повеление Божие. Bet vai patiešām mūsu mīlestība uz Но šiem наша любовь к cilvēkiem этим людям, no mums izplūst neliekuļota? это вытекает, это не Vai лицемерно. mēs vienkārši ļoti skaisti, protams, Или мы просто ноталот? красиво можем это себя mēs taču ar gadiem esam kristieši притворяться un esam iemācījušies. христианами Es и tevi mīlu, научились. brāl. Я тебя люблю, брат. Es tevi mīlu, Я māsa. тебя люблю, сестра. Kāds prieks man tevi redzēt? Какую радость видеть тебя. Bet jautājums, Но вопрос, vai tas nāk no mūsu sirds? идет ли Vai сердце? patiešām mēs to jūtam? И по-настоящему это чувствуем. Tā tad lūk, kur es redzu Вот это šo я вижу. garīgo Это kalpošanu. духовное служение это. Tātad Это. nodot sevi. Отдать себя. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Это наше духовное служение. Viss ir skaisti, kas notiek visapkārt. Это все красиво, Tas, которое ko mēs происходит вокруг нас. redzam, И мы видим, kā mēs cits citam что друг pakalpojam, другу служим. kā mēs varbūt nesam cits cita nastas, Носим это бремена друг друга. bet ar kādiem motīviem С mēs to какими darām. мотивами это делаем? Nodot sevi, nodot savu sirdi. Отдавать себя, свое сердце. Jo tālāk, 10. pants šajā 10. pašā говорится, 12. Brāļu mīlestība jūsu starpā
Братская lai любовь ir да будет sirsnīga, сердечная, от всего сердца. tātad sirsnīga. От сердца. Kāda ir tava sirds, Какое твое сердце? kas izplūst no tavas sirds? И что текет из твоего сердца? Jo kaut kur Bībelē ir teikts, В Библии сказано, vairāk par visu saudzējamo, saudzējiet savu sirdi из tīru, всего хранимого храни сердце jo твоего, no tās raisās dzīvība. ибо из него источники жизни. Tātad, lūk, atkal tā ir вот tava опять. garīgā kalpošana, Какая твоя духовная mīlestība, kas izplūst служение. no tevis. Любовь, которая Jo текет pret из тебя. mīlestību Ибо любовь neviens ierocis nevar pastāvēt. не может никакое оружие против любви постоять. Un tālāk, 10. pantā, В pēdējais 10 teikums. стихе последнее мы это... Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Это уважение друг друга, себя преуспеть. Tātad, lūk, centieties cits citu Старайтесь. pārspēt savstarpējā cieņā. Это превозмочь это Saprotiet, уважение да, друг друга. Tur nevar liekuļot. Там нельзя лицемерить. Jo tas, kas ir tavā sirdī, То, что в сердце твоем, tas arī nāks ārā. и это выйдет Tātad. наружу. Un Galatiešiem Галатам 6.9 6:9 ir teikts tā. сказано так. Tad nu nepiekusīsim labu darīdami, Не устанем, делая добро, jo savā laikā mēs pļausim, ибо в свое время пожнем. ja nepagursim. Если не устанем, Tātad skaties, смотри. mēs pļausim, ja Мы пожнем. nepagursim, Если не устанем, ja mēs neatmetīsim ar roku, если не кинем, strādājot paši pie sevis, работая сами pie над savas себе, sirds. над своим Tātad, сердцем, lūk, bez nodošanās без посвящения, tu to nevari izdarīt. ты это не можешь сделать. Tāpēc vienkārši И потому nekrāj не собирай, šīs lapas, šīs skaistās krāšņās lapas, не собирайте яркие kuras tu листья, katrā encounterā saņem priekš sevis, которые ты получаешь un tur сам со apakšā себе. tev ir, Nu, tev ir iespēja ierakstīt datumu Там un savu personīgo parakstu. свою подпись, дату. Nekolekcionē to, bet dari to. Делай это. Jo ne jau vārda klausītāji, Не слушающее слово, bet vārda но darītāji слово делающее. iemantos mūžīgo dzīvību. Достанет с вами вечная Tātad жизнь. skaties, Смотри, nu mūžīgā dzīvība, вечная жизнь tas ir forši, – это очень хорошо. tas ir labi. Это хорошо. Bet vēl šeit virs zemes dzīvojot, Но здесь, на земле живя, mums gribās, нам хочется, lai Jēzus kļūst чтобы Иисус par mūsu draugu, стал другом, jeb mēs kļūstam par viņa и draugiem. чтобы мы стали друзьями Tātad šeit Иисусу. virs zemes Здесь, на земле, mēs varam izdarīt daudz vairāk мы можем сделать больше priekš Dieva, для Бога. tad, kad mēs esam nodevušies. Когда мы себя посвятили, Jo tad, kad Jēzus mācekļi когда ученики Иисуса bija kādu laiku kopā ar Jēzu, были какое-то время с Иисусом, Jēzus viņiem teica, Иисус им сказал, un tas ir Jāņa 15:14, Иоанне 15:14, jūs esat mani draugi. вы мои друзья. Ir jauki, vai ne? Друзья. Bet tālāk, Dальше. ja jūs darāt, Если ko вы es делаете jums pavēlu, то, что я вам tātad заповедовал, skaties, mums Смотри. ir pierasts, у нас это ka mēs, ja mēs esam draugi, когда tātad мы mēs друзья, varbūt izdarām cits citam kaut kādas atlaides. мы даем какие-то скидки друг другу. Bet Jēzus Но saka, Иисус говорит, jūs esat mani draugi вы мои друзья. tādā В gadījumā, таком случае, ja jūs pildat visas manas когда pavēles. вы все мои заповеди исполняете, Un varbūt tev rodas jautājums, и у тебя рождается вопрос, nu kā tad tā? как это так? Kalpi jau pilda pavēles. Это слуги, это приказания Bet vai tad исполняют. arī draugi pilda pavēles? Неужели и друзья это приказы выполняют? Tātad kāda atšķirība Какое ir отличие между kalpam no слугой drauga? от друга? Un Jāņa 15:15 Иоанна saka tā, 15:15. es jūs vairs nesaucu par kalpiem, Я не называю с рабами, jo kalps nesaprot, Ибо ko раб viņa не kungs знает. dara. ибо раб не знает, что его господин делает. Bet es jūs esmu saucis par draugiem, Но я вас назвал друзьями. tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, То, что я слышал от своего отца, es jums esmu darījis zināmu. я вам дал известным, Tātad, сделал lūk, известным. redzi Вот, šo смотрите. atšķirību. Различия. Tātad kalpi, Rабы ar kalpiem rabami. saimnieks со слугами Неконсультējas. хозяин не консультируется. Kalpiem Со слугами. saimnieks nepaskaidro,
не un разъясняет, nemotivē, kāpēc не viņš kaut kādas мотивирует, lietas darīs. что он какие-то вещи делает. Bet ar Но draugiem с друзьями Jēzus saka, Иисус говорит, viss, и все. ko es esmu dzirdējis no tēva, Все, что я слышал от Отца, to es esmu darījis jums zināmus. я вам делал известным. Tātad, lūk, Вот потому Jēzus atklāja Иисус открыл, visu, Всё. ko viņš ir saņēmis no sava tēva. что Он получал своего небесного Jēzus Отца. runā ar saviem mācekļiem И своим ученикам par Иисус visām говорил lietām. о всех вещах. Tātad, lūk, Вот. bet Jēzus ir tas, Nu, kurš Jēzus diktē to- nosacījumus. Тот, который дает условия. Ja varbūt mēs kā cilvēki saviem draugiem, Мы, как люди, своим Šeit. друзьям, kas ir mums līdzās, которые нас mēs varbūt viņiem uzliekam kādus nosacījumus. какие-то условия ставим. Bet Jēzus ir tas, Но Иисус тот, kurš diktē savus кто nosacījumus диктует свои условия. cilvēkiem. Tiem, Людям, kurus viņš sauc par saviem draugiem. которые называют своими друзьями. Varbūt tās tiešām kristieši ir it kā izlaidušies, ja tā varētu teikt. Viņi vienkārši ir pieraduši, ir iegājuši kaut kādā rutīnā. Вошли в рутину какую-то. Un viņiem liekas, ka nu, кажется, es Jēzus draugs, Jēzus ar Iesusa mani, draugs, es Isus varu ar mani. darīt, ko es gribu, Ja kā что es хочу gribu. делать, то как Es varu хочу. atļauties sev kaut kādas lietas, ja? Я могу позволить себе какие-то вещи. Jo es taču esmu Jēzus draugs. И я бы Bet друг Jēzus, bet Иисуса. Jēzus saka, Но Иисус говорит, 15. nodaļa, 15. Jāņa evaņģēlijas 16. 17. Иоанна pantiņš. 16 главы. Ne jūs mani esat Не izredzējuši, вы меня выбрали, bet es esmu izredzējis я вас jūs выбрал un jūs nolicis, и вас положил. ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek. И ваши плоды пребывали. Jo visu, ko jūs tēvam lūgsit manā Все, vārdā, что Отца просить быть Viņš моим именем. jums dos. Un dos Tātad вам. skaties, šeit ir pateikts, Vai здесь ka ne сказано, jau jūs mani esat Не вы меня izredzējuši избрали, par savu draugu, Своим bet другом. es jūs No ja esmu вас izredzējis выбрал par вашим savu draugu, своим par saviem другом draugiem. взями. Tātad, un nosacījums ir kāds? Условие такое. Tad, kad jūs pildat visas manas Тогда, когда вы pavēles. исполняете все заповеди мои. Ja mēs paskatītos Если мы atpakaļ, смотрим назад, kā Jēzus pieaicināja savus 12 mācekļus, когда Иисус пригласил своих 12 kādu laiku учеников, viņi bija kopā. они были вместе. Jēzus viņus izsūtīja kalpošanā Бог послал их на служение pa divi. по двое. Viņi atgriezās un Они priecājās. пришли и радовались. Kungs, Господь, tavā vārdā Твоим именем pat vēlni mums paklaus. нечистые духи послушают. Slimības aiziet. И болезни уходят. Tātad viss notiekās. Все происходит. Un tad, И тогда, pēc kāda laika, через время, Pēteris teica šādus vārdus: Петр сказал такие слова. Kungs, Господин, ja arī visi tevi если nodotu, тебя все предадут, es paliktu pie я tevis. бы останусь с тобой. Lai arī ko man tas maksātu. Чтобы мне бы это стоило. Jēzus saka, Иисус pagaidi, сказал, Pēteri, погоди, Петр. lapsām ir alas. Putnīm apakš debesis ir ligzdas, Лисам есть норы, гнезда, птицам небесным. bet cilvēka dēlam pat nav kur savu galvu nolikt. Но Сыну Человеческому нет где голову преклонить. Bet Pēteris bija pārliecināts, Но Петр был ka arī tādā уверен, что в situācijā этой ситуации viņš что būtu tas, будет тот, kurš iet ar viņu kopā. будет с ним до конца. Tātad, Итак, un vēl viena rakstu vieta. еще место Писания. Bagātais jauneklis. Богатый юноша. Viņš bija tiešām ļoti bagāts. Он был очень богатый. Viņš saprata, ka viņam ir pilnīgi viss. Но он думал, что у него все. Un tad, kad viņš piegāja pie Jēzus un Когда он jautāja, подошел к Иисусу и спросил, kā man vēl trūkst, чего мне не хватает, Jēzus viņam teica: Иисус сказал ему, ej, pārdod visu, kas tev ir, иди продай все, что у тебя есть, atdod nabagiem, раздай нищим, nāc un seko man pakaļ, иди и следуй за мной, un tev būs mūžīgā dzīvība. и ты будешь в этой вечной жизни. Bet mēs zinām, Mēs kādu zinām. lēmumu pieņēma šis bagātais Какое jauneklis. решение принял этот богатый юноша? Viņš noskuma Он загрустил un aizgāja projām. и ушел от Иисуса. It kā mēs šeit redzam, Мы видим это. divas nodošanās. Два посвящения. Mēs nerunājam par to, kas notika ar Pēteri tālāk, Мы не говорим о том, что произошло с Петром jo viņš дальше, nezināja, ибо он не знал,
kas viņam sekos. что будет Bet впоследствии. viņš bija nodevies. Но он посвятил себя. Un Jēzus teica tā: Иисус сказал так. patiesi, patiesi, Pēter, es tev saku, Петр, tu esi klints. ты камень. Un uz šīs klints И на этом основании es būvēšu savu draugu. буду строить свою церковь. Un es saprotu, ka tieši tā visa pamatā В этом основании всего Jēzus teica, Иисус сказал: ka es jūs nosaucu я вас par назвал saviem своими draugiem. друзьями. Tu vēl nemaz nezini, varbūt, Ты еще не знаешь, ko tev maksās что тебе будет nodošanās. стоить это посвящение. Jo tā kā es jau teicu, Я, как говорила, tās nebūs kārtējās inkauntera lapas это не будет ar skaistu uzrakstu nodošanās. листок с энкаунтера Un kā посвящения. ierasts redzēt, pēdas smiltīs, tādas bildītas parasti, vai kā nu kurā vietā viņas ir noformētas. Есть такие Vismaz, отпечатки ног на jā, песке. vismaz krāsaini un skaisti tas Очень izskatās. красочно это выглядит. Bet saprotu, ko tas prasīs no tevis. Но что это будет с тебя спросят? Bet nebaidies. Не бойся. Nebaidies spēt šo soli. Не бойся Jo ik viena шагать вперед. sfēra, kurā tu esi nodevies, В любой сфере, что ты посвятил себя, to pamanīs. ты ее заметишь. To pamanīs. Там заметят. Arī tu to И pamanīsi. ты сам заметишь. Process tavā dzīvē Process būs твоей жизни. iesācies. Начало Jo процесса skaties, твоей жизни. Смотри. jo savādāk nevar būt. Невозможно Jo по-другому. Jēzus saka, Иисус ne сказал: jau jūs esat mani не izredzējuši, вы меня избрали, bet es Jā, esmu vas jūs izbrāl. izredzējis. Ne jūs mani nosaucat par saviem draugiem, не вы bet назвали es меня jūs своими друзьями, но nosaucu я par вас saviem назвал своими draugiem. друзьями. Tātad skaties, И вот, tas, kas rakstīts ir Dieva vārdā, что написано в Слове Божьем, tas būs jāpilda, это надо будет ja mēs исполнять. saucam sevi par Jēzus draugiem. Когда мы называем себя Tā, tad друзьями lūk. Иисуса, Un vēl 17. pantiņš 17. Jāņa 15. nodaļā. 15 Tā главе, ir mana pavēle, Moje lai повеление. jūs cits citu mīlētu. чтобы вы любили друг друга. Tātad skaties, atkal kārtējā pavēle Jēzus saka, Какое повеление Божие, lai jūs cits citu чтобы mīlētu. друг друга любили. Tātad bez tā Bez nekas этого nevar notikt, bez Ничего не šīs произойдет без mīlestības. этой любви. Lūk, un tur jau sākas И там начинается, šī mūsu garīgā и kalpošana. вот там начинается наше духовное служение. Jo tad, kad sākas Тогда, когда начинается šis darbs katram pie savas работа sirds, в каждом своим сердцем, tad tiešām поистину sāk kaut kas notikt tavā dzīvē. начинает происходить в своей жизни. Tad tu sāc dzirdēt Ты будешь слышать to, ko Jēzus tev то, saka. что Иисус говорит тебе. Jo lūk, tiem, kur ir Те, nodevušies, которые посвятили себя, tiem, kurus Jēzus nosauc par saviem draugiem, kā те, mēs tikko которые Иисус назвал runājām, своими друзьями, как мы tā tad говорили. viņš arī saka, Un ka говорит, viss, kas ir zināms man, ko Tēvs man atklāja, To, to что- visu es daru zināmu jums. То, что Отец мне открыл, я даю вам известным все. Varbūt kādam, varbūt daudziem, varbūt vairākiem. Многим из нас. Kā tad mēs to dzirdam? Kā tad mēs Kā varam tad услышать? mēs varam to dzirdēt? Как мы можем услышать Cik это? daudz cilvēki Как много saka, es людей. nedzirdu svēto garu. Говорят, я не слышу Духа Es Святого. nedzirdu, kā Dievs runā. Я не слышу, как Бог говорит. Pēc tā, kas ir rakstīts, Но так, kaut vai сказано tik в Божьем, vienkārši šajās raksturvietās, как просто в этом Слове Божьем, es saprotu, я понимаю, ka tā cilvēka sirdī nav nodošanās. что в сердце Viņš nav nodevies. нету посвящения. Viņš nav sevi veltījis. Не Viņš nav sevi посвятил, atdevis, отдал себе Богу, lai Dievs varētu mainīt viņa sirdi. чтобы Бог мог изменить его сердце. Jo neizmainīta cieta sirds. Неизмененное сердце, тяжесть где? Vienkārši Dievs nevar runāt Не может проговорить Бог uz šo cilvēku. к этому человеку. Jo viņam vienmēr kāds ir vainīgs. Ему всегда кто-то виноват. Viņš meklē sev draugus, Он ищет друзей, kas būtu viņam izdevīgi, которые ему выгодны. kas runātu tā, kā viņš runā, Как так говорят, как он kas говорит. piekristu visām, varbūt visiem viņa uzskatiem. И которые с его всякими взглядами. Nu, tīri fiziski mums taču ir izdevīgi tādi draugi, У нас физически есть руки такие, kas labprāt klausās un piebalso tev. которые тебе это Arī tad, kad tu вдохновляют. saki, ka tas ir slikts, Даже тогда, когда tas это ir плохо, nepareizs. неправильно. Vot, lūk, tur tādas ir viņa kļūdas, un vēl tādas ir viņa такая kļūdas. ошибка, вот такая ошибка. Un tev tā kā eļļa uz sirds. Тебе такое, как масло на сердце. Vēl kāds domā tāpat, kā И domāju вот es. еще кто-то, как я, думает.
Bet Jēzus saka, nē, ne tā. Но Бог говорит, нет, не так. Jēzus saka, es jums Я pavēlu, приказываю вам, lai jūs mīlētu чтобы citus вы citus. любили друг друга. Visus pēc kārtas. Всех подряд. Tos, kurus Dievs dod jums jūsu dzīvēs. Тех, которых Бог дает в вашей жизни. Cik bieži cilvēki Как часто люди saka, говорят it sevišķi par ģimenēm, о семьях, tādās ģimenēs, kurās jūsu Dziesmiem. otrā pusīte nav izglābta, где еще нету спасенной вторая половинка. ka tās vienkārši nav iespējams. Это невозможно. Bet Jēzus tev ir devis šo tavu otro pusīti, Тебе Бог дал вторую половинку, lai tu iemācītos mīlēt. чтобы ты научился любить Его, Lai tu atrastu pareizos, lēnprātībā pateiktos vārdus, чтобы ты нашел правильные, это смиренные сердце слова, lai tu atrastu savu personīgo piemēru, свой личный пример, lai šis cilvēks varētu atvērties, чтобы этот человек открылся, lai šis cilvēks varētu uzticēties tev. чтобы он мог довериться тебе. Tātad skaties, Итак, смотри, lai arī kur mēs iet un ko mēs darītu, где бы мы ни шли, что бы ни делали, Dievs māca mums Тебя учит. mīlēt. Господь учит нас Lūk, любить. tur jau sākas mūsu garīgā kalpošana. Там начинается наше духовное служение. Jo Pāvils arī saka И kaut kur Павел говорит vēstulē korintiešiem, Коринфянам, kaut arī es izdarītu visu, если бы я все сделал, izglābtu visu pasauli, спас бы всю мир, bet kas man no tā, пользы никакой не было бы. ja es pats nogrimtu ellē? Если бы я сам погиб в огне огненном. Jo ja es daru kaut ko bez mīlestības, Если делать что-то без любви, tas nav citāts, tas vienkārši ir atstāstījums. это такой пересказ. Ja es kaut ko daru bez Либо mīlestības, сделал что-то без любви. tad es esmu Я kā его- skanošs varš это кинвал звучащий, un šķindošs zvārgulis. и звенящий. Tātad, lūk, ja kaut ko darām bez mīlestības, Если делаем без любви, var būt lielas kalpošanas, может большое служение, fiziskas kalpošanas, физическое служение, bet tava garīgā но kalpošana твое духовное служение, sākas no tavas sirds. но твое духовное Tā служение sākas no начинается с твоего tevis paša. сердца, с самого себя. Tev nevajag meklēt kalpotājus, Тебе не надо искать служителей, kas izmainītu tavu sirdi, которые изменят твое сердце. jo viņi nevar tavu sirdi izmainīt. Они не могут твое сердце изменить. Lūk, tavu sirdi var izmainīt Только твое сердце может изменить Kristus pavēle. твое повеление. Kristus pavēle. Tātad, Итак, tad, kad tu esi nodevies когда ты Jēzum, отдался, посвятился Jēzus Иисусу, dod tev skolotāju, Он дает тебе учителя, Jēzus dod tev aizstāvi, защитника, Svēto garu. Духа Святого. Jo, lūk, Jēzus pirms aizgāja no šīs pasaules, Когда Иисус ушел с этой земли, viņš teica saviem Он сказал mācekļiem: своим ученикам: neaiziet no Jeruzalemes, не уходите, удаляйтесь от Иерусалима, kamēr jūs nebūsiet saņēmuši spēku. пока вы не получите силу. Jēzus tāpat teica: Иисус сказал: es došu jums Svēto garu, я дам вам Духа Святого. un tas būs И это будет tas, kurš mācīs jums Который научит visas вас lietas всех вещам un atgādinās и visas напомнит вас lietas, о всех вещах, lai jūs būtu pilnīgi, чтобы вы были lai совершенны, jūsu kalpošana būtu tāda, чтобы ваше служение было такое, kas nes augļus, которое приносит плоды, un jūsu augļi būtu paliekoši. и плоды, которые пребывали всегда. Jo kāda jēga no mūsu kalpošanas, piemēram, Какого смысла нашего служения, ja pēc mums nepaliek augļi, если у нас нету плодов, ja pēc tevis nepaliek augļi, если после тебя нету плодов, nepaliek izmainīti cilvēki? нету измененных людей? Kāda jēga no Какого tādas смысла от этого kalpošanas? Jo служения? Jēzus šeit saka, pa Иисус 16. говорит, pantiņā, 16. 15. nodaļā, tātad lūk, 15 главе. ko jūs lūgsit И то, что manam будете tēvam, просить to viņš jums dos, Во имя моего Отца, lai jūsu augļi būtu даст вас, paliekoši. чтобы ваши Ir плод runa par пребывал, paliekošiem augļiem. которые пребывали все время плоды. Tāpēc Jēzus saka, Иисус говорит: es došu jums Svēto garu. даем вам Духа Святого. Jāņa 16.13. Иоанна 16:13. Bet, kad nāks viņš, Когда придет Он, patiesības gars, Дух истины, tas jūs vadīs visā patiesībā. Он научит вас на любой истине. Jo viņš nerunās no sevis Ибо paša, Он говорит не будет от самого себя, bet runās to, будет говорить то, ko dzirdēs, то, что услышит, un darīs jums zināmas nākamās и lietas. будет вам говорить известные вещи. Tātad, lūk, И вот Svētais Дух gars, Святой,
darīs visu, будет делать все, ko es viņam došu, то, что saka я буду Jēzus. ему давать через Иисуса. Svētais gars darīs jums Дух Святой zināmu. будет Tas nav делать mācītājiem, известный tas nav līderim, не лидерам, tas не nav пасторам, slavētājiem, не прославителям, bet tas ir ikvienam. каждому. Tātad skaties, nodošanās. Посвящение. Un es domāju, ka jūs, kas Вы, которые esiet šeit которые zālē, здесь в зале, slavēšanas laikā, во jūs время redzat хвалы, cilvēkus, kas stāv uz skatuves, kas ir nodevušies. люди, которые стоят на сцене и посвятились. Un tāpat arī cilvēki, И люди, kas slavē, которые kas прославляют, pielūdz. поклоняются, Šad tad pametot acis uz zāli, когда они кидают взгляд на зал, viņi arī redz они видят, tos, kas ir patiesi nodevušies. которые истинно себя Tātad посвятили. skaties. Смотри, Un jo vairāk ir mūsu и чем tādu, больше, kas esam nodevušies, которые отдались, jo spēcīgāka Dieva klātbūtne тем būs больше Божье šeit. присутствие здесь. Tātad skaties. Смотри, Tu nevari atnākt šeit ты un не можешь gaidīt, прийти, что приди и kad ожидай, slavētāji tevi izklaidēs. когда тебе прославители будут это Kad viņi būs tie, развлекать, kas atvērs debesis. которые откроют небеса. Viņi to izdarīs. Они это сделают, Bet ja mēs pieņemam šo но lēmumu, мы примем решение, darīt to visi. если мы все Gan вместе, jūs, как мы gan jūs. и прославители, Vienkārši tu redzēsi, это kā можно Dievs будет nāks увидеть. un darbosies. И как будет Бог сойдет и будет Viņam ir действовать. vajadzīga šī nodošanās. Это нужно посвящение Ему. Tāpēc nebaidies. Не бойся, Tas tev kaut ko maksās. это будет что-то стоить тебе, Bet tu nebaidies, но не бойся. jo tas ir to vērts. Это важно. Это. Jo ja tev nebūs šīs nodošanās, Если у тебя не будет этого посвящения, tu nevari pastāvēt. ты не сможешь пребывать. Tev būs visi vainīgi, Будет все тебе visi būs slikti. должники, плохие будут. Draudzē nepietiks dziļuma, Не будет хватать глубины в церкви. tu būsi visu izsmēlis Все будет un вычерпать. meklēsi nākošo draudzi varbūt. Будет искать другую Ja, церковь. ja tu būsi pilnībā nodevies Но когда ты полностью посвящен visus dziļumus, во всех глубине, tev atklās Dievs. откроет все глубины Бог. Un visi cilvēki būs mīļi, И будут все люди visi būs любимые, labi, хорошими. jo tu būsi iemācījies mīlēt. Ибо ты будешь научишься любить. Amen. Amen. Jo skaties, Смотри, apakstu darbos, es Деяния апостолов. neatradu, nemeklēju šo raksturvietu, es nebiju domājusi, bet man tomēr gribās teikt, Я хочу сказать, ir kāda raksturvieta, местописание. kur Pēteris tika apcietināts. Петр был это в темницу кинут. Un apcietinājums, es saprotu, tas Заключили в темницу. nav tusiņš pie bagātīgi klāta galda. Это не какая-то вечеринка у богатого стола. Tās varbūt ir bailes, Это страх, kas notiks, kas būs. что будет, что произойдет. Un, protams, ja ir apcietināts, tā tad ir apsūdzība. Если ты заключен в темницу, значит, есть осуждение какое-то. Un arī šajā situācijā, kad Pēters bija apcietināts, Когда в темницу был брошен Петр, nākošajā rītā, kad viņu atbrīvoja, когда его освободили на следующее утро, viņam piekodināja ему Jēzus vārdā vairāk пригрозили, nerunāt. о Иисусе Христе не говори. Bet viņš Но он saka сказал šiem vīriem, этим мужам, kā jūs domājat, как вы думаете, kā tad ir pareizi как правильно jūs klausīt вас слушать vai klausīt Dievu? или Бога слушать? Viņš saka, es pieņemu lēmumu Он говорит, я принял решение klausīt Dievam. слушать и послушно быть Богом. Saprotiet, bez Pоймите, nodošanās. это познание. Tu nespēsi savā dzīvē pieņemt Без посвящения ты это не можешь принять в свою tik жизнь. radikālus lēmumus. Такие радикальные решения. Jo Dievs pārbauda mūs. Бог проверяет нас. Un ko mēs pieņemam, kādu lēmumu, Какое мы решение принимаем, tas liecina par to, это vai свидетельствует mēs о том, esam patiesi nodevušies. мы истинно посвятили себя Vai mēs tikai tā, или только так. nē, tad nē, Нет, так нет. nedrīkst, tad nedrīkst sludināt. Нельзя проповедовать, нельзя. Kaut ko vēl nedrīkst, tad vēl nedrīkst. Нельзя что-то еще. Drīkst visu, Можно все, to, ko prasa Dieva vārds. что просит Божье Слово. Lai tiešām mēs pildītu to, ko saka Dieva vārds. Если бы мы исполняли то, что Божье Слово говорит, Jo tā ir Jēzus pavēle. это Божье повеление.
Jo tas, kas ir Dieva vārdā, tās ir Jēzus pavēles, tās ir viņa То, что pavēles, Слово Божие, это Иисусово lai mēs tās повеление, pildītu. чтобы мы исполняли это. Un skaties, Смотри, 15. pantiņš vēl turpat Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļā. Иоанна 16-15 стих. Tātad viss, kas tēvam pieder, Все, что принадлежит Отцу, pieder man. принадлежит и мне. Tāpēc es jums sacīju, Потому я вам говорю, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, и возьмется от моего, un darīs jums to zināmu. и будет вам известно. Tas ir tas, Это то, что ko es tikko lasīju. я прочитал. Tātad, lūk, Jēzus saka, es došu Иисус svētajam говорит, garam и дам Святому Духу zināmu известно visu, все, ko viņš jums то, что Он вам, pavēstīs. Он провозгласит Tātad, вам. lūk, Вот. ja tu dzirdi, ko svētais Если gars ты tev слышишь, saka, что Дух Святой говорит тебе, tātad tas viss nāk no tēva, tas viss nāk no debesīm. это исходит от Отца Небесного. Jo skaties, Смотри, bez svētā gara без Духа Святого tu nevari izpildīt Jēzus ты не pavēles. можешь исполнить Божье Tu neesi повеление. spējīgs Ты не izpildīt Dieva способен это pavēles. исполнить Божье Ja заповедь. tev nav svētā gara, Если нет Духа ja tu Святого, nedzirdi to, ko saka svētais если gars. ты не слышишь то, что говорит Дух Святой, Jūs skaties, es vienkārši redzu, я вижу то, ka mums tomēr все-таки нам ir kaut kas kopīgs ar svēto что-то garu. общее с Духом Святым. Svētais gars saņem no Jēzus Дух pavēles, Святой понимает это приказание dara mums Иисуса, tās zināmas. и нам дает известным это. Svētais gars dara zināmu tikai to, Дух Святой дает то, kas ir Jēzus известно, griba. что воля Божия. Tātad, lūk, ja tev svētais gars atklāja Jēzus gribu, Если Дух Святой открывает тебе волю ja Божию, tu uzskati, ka tu esi viņa draugs, и ты смотришь, что ты ka tu esi viņam nodevies, и ты посвящен Ему, tad tev nav variantu. тебе нет вариантов. Tev ir jāpilda šī pavēle. Надо исполнять эти заповеди. Nopietni. Jūs kaut ko vispār iegūstat? Что-то принимаете? Kaut drusciņi kaut ko iegūstat? Что-то принимаете, что-то Jo, lūk, tās ir pavēles. Это заповедь, Jēzus ir повеление. tas, kurš pavēl mums Иисус, darīt. который нам Tas nav приказал. tā, nu, es varu darīt, Это varu не так. nedarīt. Могу делать, могу не делать. Varbūt šodien, varbūt rīt, Может, сегодня, завтра, varbūt может, kaut kad. возможно, когда. Vēl nav īstais laiks, Не истинное время еще. vēl nav mana stunda Еще не situs. мой час пробил. Vot tad, kad kaut kas notiks, Вот когда-то что-то случится, vot tad es kaut ko izdarīšu. тогда я и сделаю это. Ja es saku Но Иисус šodien, говорит сегодня, сегодня, šajā brīdī, в этот момент. vienkārši klausi, ko Слушай, svētais что Дух gars Святой tev saka. говорит. Tiks, nu, ja svētais gars, tad viņš stāstīs man svētas un labas lietas. Ты думаешь, что Дух Святой будет говорить святые хорошие вещи? Svētais gars runās uz tavu sirdi, Дух Святой будет проговаривать твое сердце, lai tava sirds kļūst tīra. чтобы твое сердце стало Lai чистым, tu iemācies mīlēt чтобы ты bez научился izlikšanās, любить без bez лицемерия, viltus. без обмана какого-то. Ja es jums šodien, pirms dievkalpojuma, Я сегодня būtu перед pateikusi, служением сказал, samīļojiet cits citu no sirds. обнимите друг друга и Ну, друг друга от сердца всего. Pasakiet godīgi paši sev, jūs būtu to varējuši izdarīt. Вы смогли бы это здесь Ir сами tādi, себе kurus говоря, jūs честно? varētu, bet ir tādi, Кого-то kuru, ты nu, можешь обнять от всего сердца, а кого-то nu jā, можешь. nu vajag, tad vajag, es to izdaru, es te Ну, надо, mīlu, так надо. brāl, jā. Я тебя люблю, брат. Bet saprotiet, Но подумайте, šis Dieva princips, это Божий принцип. lai mēs varētu katru Если, чтобы мы могли каждого samīļot no полюбить, sirds. обнять. Amen. Аминь. Tātad skaties, tu pats redzi, Смотри, ты сам видишь. kādā stāvoklī ir tavas sirds. Смотри, в каком состоянии твое сердце. Tu pats to redzi. Ты сам видишь. Tātad, un ko tu ar to darīsi? И что ты будешь делать? Vai tu sāksi ieklausīties savā sirdī? Будешь слушаться в свое сердце. Vai tu vienkārši teiksi, ah, nu ko viņa tur runā? Или так, что он так говорит? Gan jau būs labi. Будет, наверное, нормально все. Nē, Нет. vienkārši pieņem šo lēmumu, Прими решение. šo patieso nodošanos. Это истинно посвящение. Ja tavs vārds saka, Господь, если Твое Слово говорит, nodot sevi pašu отдать себя, par посвятить себя dzīvu, svētu, святой, Dievam живой, patīkamu upuri, благоприятному Богу tad es жертву. pieņemu šo lēmumu. Я принимаю это решение. Un tur lūk jau sākas tava garīgā И kalpošana, здесь начинается твое духовное jo служение. Dievs ir gars. Ибо Дух Божий, Дух.
Dievs ir gars. Бог есть Дух. Vispirms Во-первых, viss notiek все происходит garīgi. в духовной, Un pēc tam tas parādās fiziski, потом все проявляется в redzamā физическом, veidā. видимом виде. Tad tu redzi, И ты видишь, kāda ir tava sirds. какое твое сердце, Tad tu redzi, ты видишь, kāda ir tava tuvākā sirds. и ты видишь, когда Amen. ближнего твоего сердца, Ja viņš ir pieņēmis šo lēmumu. когда это он принял это решение. Jo to nevar apslēpt Это нельзя скрыть nekādā veidā. никаким образом. Jo vairāk Dieva ir tevī, Если Бога больше в тебе, jo lielāks svaidījums больше помазания. izplūdīs no tevis. Из тебя будет вытекать. Un vienalga, И kāds всё ir равно. tavs amats, kāda ir tava kalpošana, И какое твое призвание, какое no служение. tavas sirds plūdīs šī mīlestība. И будет из твоего сердца течь эта Un tad любовь. Dievs zinās, И Бог будет знать, ko tev uzticēt. что тебе доверить. Un tad Dievs zinās, И kurā Бог будет brīdī знать, что в какой момент Viņš uzrunās tevi. Tu vairs говорит к тебе. neesi mans kalps, Ты не раб, tu esi mans draugs. ты мой друг. Tu vari izvēlēties, Tu можешь Jēzu, выбрать. es gribu būt tavs draugs. Я хочу быть твоим другом, Иисус. Bet Jēzus saka, Иисус говорит, ne jūs mani esat не вы меня izredzējuši, выбрали, bet es jūs esmu но я вас izredzējis. выбрал. Tāpēc centies, Потому старайся, centies, lai Jēzus izredz чтобы тебя и выбрал tevi Иисус. par savu draugu. Своим другом выбрал. Amen. тебя. Аминь. Tu esi viņa māceklis. Ты его ученик. Tu esi viņa Ты его māceklis. ученик. Varbūt viņa kalps vēl. Может, ты его Un tu слуга. nesaproti norādījumus. Ты не можешь, не поймаешь его указаний. Bet tad, kad tu pieņemsi šo Но lēmumu, когда ты примешь это решение, nodoties, посвятиться, tas būs jau cits līmenis. Tas būs совсем Priekš другой tevis уровень. personīgi, это себе персонально, priekš лично, tavas sirds. для твоего сердца. Amen. Аминь.